babera bakwasirwe n'embazi ya gavumenti ni John Baptist Muzawuro mushahwari Nyamuyanja Health Center ya Kana na Bridget Baruhubasa omukozi wa Stoha yembaza hirwa rondyo rumwe omuramuzo mukote yisingiro acerire Bridget Baruhubasa emyaka 3 mu nkomo kandi John Baptist fayiriye neza kutwarwa omuhoreza wa gavumenti bakiba embazi kurwumwe rwarebene bakora mweri tuje twajikwatira umaka gumwame Muzahura umurakatete Nyamutangara kugezaho ujiguza barakuzitambuza embazi y'ikutebeza mu bashohoza heru ihanga bagitwara Sudan na Congo nenga tufumirira ikintu ekyo abasaba bafuna omusala gwa government okubanga babeddagalate erirete boku yamba abantu nosanga balina mu maka gaabwe botuka mu ddwaliro ne bakuwandikira nti ategenda okoleki oligule ngate okuligula lya buseere Bridget otwabanze kwatanya mwaze koti ya isingiro umuramuza musindikire umuchome kumara emyaka 3 Muzahura fayiro ye nawe ready kuyonto gitwara umuhorereza wa government. Samson Kasasiro mugambirizi wa polisi abwe cyanga cya Rwizi yahamya makuru go kwatwa kw'ababiraba atugambirira hati polisi hamwe na National Drug Authority yakose mushango tujikuraterera konka tugambirira umwamyogo naza kutwarwa Kampala atiza CPS Kampala fayiri yo kugenda mwesho okureba kote yitaramento mutwara kurigera mushango ngo ero kurenge 3 harimo ubwo kwiba embazi ya government ubwo okubera n'embazi nyingi atine rusakurwa umustomo cya National Drug Authority na okugezaho kucwekereza ebintu bya government. Abias Rwamwiro mugambirizi w'ekitongole cya National Drug Authority nagira nkwiho mwaka gwa 2019 National Drug Authority kwatanise n'ebitongole bibyo kwerinda bakwasira embazi ya government y'ibirwe kubarwa miliyoni 15 omusente za Uganda kandi bine mshango eri kurenga 58 erimo abashaho n'abakozi ba government abarikweje imbere mu kwibembazi ya government.